spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta. Kot vidite, zdaj tudi na vaših ekranih je pred nami veliki derbi, ne samo 15. kroga prve lige Telemach, lahko bi vse skupaj pošteno razširili. Gre za obračun prvo in drugo uvrščene ekipe Edomvonija, ki do nje ni prišel. Olimpija že poskuša na drugi strani Seštar na Kvesiča, potem pa slaba podaja. Osuđi je sam, Osuđi ima priložnost, Osuđi strelja, Vidovšek, obramba in ostaja nepremagan. Sjajne predstave na igrišču, tudi številne inovacije, bomo dejali. Ogromno svežega, novega je vnesel slovenski nogomet Albert Riera. Toda, ko so takšne težave v pisarnah, potem seveda da je nova priložnost, Rui Pedro, Olimpija vodi 1-0, 9. minuta, tole se je kar nekako napovedovalo, čeprav je imel tudi Koper preko Suđija na tej tekmi že eno sjajno priložnost. Toda zdaj je prednost za Olimpijo, strelec je 24-letni Portugalec Rui Pedro, njegov 5. gol v tej sezoni, dodal je še 3 asistence. Odsoten Vidovšek, ko se je Vidovšek vrnil pa... tole pa je zdaj priložnost in žoga je v mreži. Edomvonji pa je torej zdaj prekinil niz Matevža Vidovška. Edomvonji za izenačenje, če bo tale gol obveljal. Tekla je še 12. minuta, tule vidimo Mateja Juga. Neki sicer novi zgodbi. Tole je nevaren napad Koprčanov, Krajinović, samo kot za Koper. Že sinoči smo videli krasen derbi v Celju in remi na štajerskem obračunu med Celjani in Mariborčani. Tule pa priložnost za Seštarja in Olimpija znova vodi. 2-1, Svit Seštar na začetku tekme sem opozoril, da je Koper njegova stranka. In Sešlar je torej zadev, mislim, da je asistent Pedro. Tekla je še 26. minuta, Svit Sešlar zdaj tudi pri 5 golih. Sešlar proti Nukiću, Nukić odkriva se Pedro, Nukić gre sam, še vedno Nukić, zdaj proti Ruju Pedru, Rui Pedro, Pedro strelja, brani Golubović. Eni in drugi, ampak predvsem nekoliko učinkovitejša. Tole zdaj je priložnost za Tičića, ki strelja za las mimo leve vratnice Matevža Vidovška. Na Samuela Pedra, Samu Pedro in Kambič. Samu Pedro je prišel tule do žoge. Elšnik za las prek vrat, Timi Max Elšnik. Jaša Ragić, Kotnik in Lasickas, Kotnik strelja, Vidovšek znova na mestu. Ja, v moji družbi ob robu igrišča še Albert Riera, Mr. Riera. Timi Max Elšnik, your captain, said at the end of our interview, job done. Probably something similar that you think after this match. When we are playing well and we are not getting 3 points, there are some that they are complaining because we are not winning. Now we get 3 points. Probably was not our best game. So it depends from the side that you are looking, right? As a coach, of course, we depend on the results, but the way is also important, no? So that's why I'm half satisfied, because we could play better. But 3 points, of course, it's massive 3 points. As I said before,
first against second, to have 11 points gap. It's a difference, and I would like to say that this is a race. I mean, this is not only the game that we play today. 11 points is a gap because the boys, they're working well, they're playing well, and we show on the pitch that this gap is real. Yeah. Our analysts in studio mentioned that it's probably the first time during this season that you played for the result, that you changed things to get the 5 guys in the back, maybe let them play a little bit more than we are used to from Olympia, but in the end everything get together. I will tell to your analysts that they analyze really well. They know a lot about football. But tell me, if Koper play lottery, they don't play football, they play lottery. If they put five players in front, what are you going to do? You're going to put 5, or you're going to stay with 4? If they put one more player in front. Koper wanted to play like this, with 5. He forced me to put 5 also. But every counter-attack was for us. So just I was waiting for the 3-1. And don't forget, we are the first. They have to risk it. They want to play on this way. Perfect. That's why I put 2 strikers. And every attack it was 2 against 2. So if they want to take this risk and play, as I said, lottery, I play for the result. I play to win, of course. I like to play well football. But I'm always saying that I depend of the opponent. And if the opponent they play 5 in line in the attack, then okay, we will put the same players on this way. No one more, because normally I like to have one more defensive. But yeah, it was the way that Koper wanted to play. But they didn't create too much. I think chances is more or less same. Control the ball is true that more or less we were similar. Yeah, the feeling that I have is that the chance that they created was just through long ball, nothing else, nothing special on this. Thank you very much and good luck. Okay, thank you, good evening. Ja, v moji družbi ob robu igrišča strateg Kopra Zoran Zeljković. Gospod Zeljković, na koncu poraz Koprčanov, nekako sva že z Adnanom Golubovićem ugotavljala, da iz tega drugega polčasa, ko je se bila Olimpija na nek način tudi prisiljena pomakniti nekoliko nazaj, lahko verjetno črpate tiste dobre stvari iz današnjega derbija. Dobro, ja, hitro se to pozabi. Olimpija je pač hotela zmagati in cilj dosegla. Mi smo imeli enak cilj, samo nismo ga dosegali in jaz jim ob tej priložnosti čestitam. Že druga, kar precej podobna tekma med Koprom in Olimpijo v tej sezoni. Koper je recimo v polju, kar so se pogovarjala tudi pred tekmo, že dokazal, da lahko nekako vzame Olimpiji to zdaj že pregovorno dominantnost. Manjkajo pa nekako realizacije. V prvem polčasu vemo še tista prečka Osuđija, to je verjetno tisto, kar še posebej tako izenačene tekme prevesi na eno ali drugo stran. Ja, pri nič smo imeli mi prvi dobro priložnost, ni isto. Pač, če vodiš 1-0 ali izgubljaš, mi smo pač dvakrat mogli loviti, imeli neko, bom rekel, jalovo posest, ampak premalo drugi polčas konkretno. Generalno smo pa na taki tekmi imeli več kot dovolj priložnosti, da bi lahko tekmo zmagali. Sam treba držati 0, treba igrati obrambo, mi smo bili v tem segmentu slabi in po mojem mišljenju pa če zato izgubili tekmo. Ja, v moji družbi ob robu igrišča še kapetan Olimpije, Timi Max Elšnik. Timi, spet verjetno nasmejani ob robu igrišča, nova zmaga Olimpije, prednost na vrhu lestvice se je še povečala, ampak boljši prvi polčas kot drugi, se nekako strinjate? Ja, izjemno pomembne 3 točke. Vedeli smo, kaj nam nosi. Sploh s tem remijem med Celjem in Mariborem včeraj smo vedeli, da se lahko še bolj odlepimo od vseh zasledovalcev. In na koncu smo naredili svoj posel, rezultat je na naši strani. Prvi polčas, ja, mislim, da je bil boljši kot drugi, ampak ko imaš prednost, večkrat reče, da je treba igrati tudi na rezultati, potem psihološko, avtomatsko se pač malo potegneš nazaj in probaš obdržati prednost. Koper ni imel več nič za izgubiti in so več riskirali, so šli kar visoko v pressing z velikim številom igralcev in potem pač čaka svoje priložnosti na protinapadih, ki smo imeli kar nekaj, ampak žal nismo mogli zadeti tega tretjega zadetka, ki bi sigurno potem umiril in bi lahko bolj kontrolirali s posestjo žoge. Ampak tako sem rekel, najbolj so pomembne 3 točke, job done.
Najlepša hvala, srečno. Hvala. Ja, v moji družbi Adnan Golubović, poraz v derbiju vrha lestvice nikoli ni prijeten, ampak predvsem v tem drugem polčasu se je zdelo, da ste pritisnili Olimpijo, ne nazadnje tudi vi v vratih niste imeli toliko dela, to je verjetno tisto, česar je potrebno zdaj vzeti nekaj pozitivnega. Dobro, preveč napak smo mogoče naredili v prvem polčasu, prepoceni 2 zadetka. Drug polčas smo šli boljši, ampak nažalost je bilo premalo. Koper zdaj tu nekje, vsaj tako kaže lestvica, v boju za drugo mesto, cilji vsako sezono visoko, ampak verjetno tudi ta boj za Evropo, pa ne nazadnje, prvenstvo je še mlado, marsikaj se še lahko zgodi, veliko še tekem. Ni še nič odločen, še dolgo je prvenstvo, tako da dosti tekem še za odigrati, tako da na koncu bojo štele pike.